Kinongilam ka All Meglaya SSA School Teachers Association haka khat artrik nailur arajar arpesaw kila dawa naga sorkar jela ban penkiu kutulop jengki hadu 6% kata nadu usnem arajar khat nriu hadu usnem arajar arpesaw. Habek range kila pathai kubor u General Secretary ka All Meglaya SSA School Teachers Association uba wan pendap hi lapang uloong begini ke jingdawa jungkino hikai SSA ban penkiwi ketulop jengki kadai ke belas lembha nadu usnem arjar khat nriu. Henry kat hadu menta ke sorkar ke sengap man klaim yo kenu ke jubab na ke sorkar. Shosho uba wan pendap hi uloong ban nakaliang kinong hikai SSA ken aipor ke sorkar hadu ke laipau tarik mentau benai bahkan kentiu ketulop jengki. Lada ke sorkar kam kentiu kinong hikai SSA ken pelong da ke jengiki ke bajur hang ni hanong ba shalong. Kebetulan kita di Iwan Hane nakliang jungki All Meglaya SSA School Teachers Association harkat berki perok jini tina po Garwils ki All Garwils SSA School Teachers Association. Katkum ka rai jungka CC meeting ke bangladep long haka yukrik kenis jan ladep ate po nosoy. Te nakui gasur nilai rai tu bangin bu ya kesti dawa perkelmau khadu ya ke sorkar. Bat haka ni kesni nakliang jungi ngaku mu General Secretary nilawan bu ya kenika Siti jipur kemau ke khadu nak bentar ke sorkar haka bedi buat ka jipun kiu ya ka tulop ke jungi ya ka ba lapras nem kenti kenika sorkar kam simla penkiu watang sinayaru nak bentar jisi ke jungi hadin ki babun tli islam nadu uslam arjar ka kendai ni labo iki memberendam kat hadu bentar pas nak liang sorkar ni iba kam simton ke jing ba klik jingkit klik ka iki iruk nak bentar jungi ni kai sisi ban penkiu lem ya ka bainong ke jungi ke ba la sa teng la sa nadu uslam arjar kan riu kalas ka bangi sa penkiu dia hani kesni kat kum kara jong kasi isi meeting nak liang jungi ki kum kino ilam khamat jong ka amsasta bat aga agasta hakni si ilawan banbu yang ikasti ha ko chembo jong chief minister abang ila persang mani kendu ya audition minister kim sebenarnya po chamber ilawan bu office jong state project director dia po diselru dari director rudon out of station dem tang labu kat kum kara jungi labu ya ka city ka jing ka ultimatum ke jungi na ka benta man perkemau sorkar ban nak liang jungi kat kum kara hi labu hadu kalai phau tarik uni September bala raja baka sorkar kam la ban le ia kam la ban sim pidu ki sinjam ha ka bedi perkiu yang ni ka tulok jungi ke bangila dawa 6% dan nak liang jungi hadin ka lai phau tarik ngin sarai da ka jeki ka baklem bu por bat ka bagin sedang hi marsin kut jong ni kalai phau jong ka por beli bu kalai phau tarik de ngabur ko jing kerpat syabaro ki peranin kai SSA ki jungi ba katkum karai ke ba kilarai ke pun sisi ila pendep mentang ski bat yesha hadu kapor ke bangila aipor ya sorkar hadu kalai putrik nu benai bat lada ca baka sorkar kam pensengap ikini ki jingdawa ki jungi ikirpat ki peranin kai bekilong ti blakre na ka benta bagin mi syakmat ban dawa ya ni ka hok ke jungi ke bangila prasnem mempenti mentang ila yai budin ndre ngim simlayo ya unu so ya kanu nu ka ji pensengap nak liang kani ka sorkar momenta de tak ni kintin ga ai ku pi baro bat sai sing nok tilang bat ngi kum ki noilam juga asim la ka benta ka jimun toilang jungi ke sibu ka SSA kadai ka skim ka wana po central tekni ka 6% pidiman na ka central ni pidiman na ka state kalau ni mo kring mo piong namarngi ya ka naka central ki pha sa ka state pi yangi hap opo ajipet juga state of Meghalaya de ni demand baik direct saka state nomor beli nadu kini sistem ki pelangi 8 q yang sai kopi biru hakini sistem ladap ni 10 q hakini snem lai snem deling ba jing tristom juga state government hi last ke bagi 10 q di haka house nem aja khat nriu lat nan nota im simlio chu ko jing q tulo takadaw ngi dawa baik ya ka sorkar nomor 5 ka hi ban sim ni ka jingba klik nam ta ka jungi pidiman hadu 6% na to gala try ban penurlong ya kata ngan kumungan itu IP last increment ke bangio ngio 6%. Kumungan itu IP berbor ngi 6%. Haman ke arsnem last increment ke bangio how 2016 ngio 6%. Dia takadaw nomor beli ngi mio kino kil allowance. Ngio be jaka fix remuneration takadaw kat kum ki sorkar da dep kum baki ai ngi 6%
palat cái sispa ruki ai nomor hau spa hau arjar kan riu man perkemau ipi ngio sispa ngio persen ka increment sim leyo nomor beli last bagi wani kendu ya education minister ni last bagi wani kendu education minister ulah kerja bi belum bakane baru apa song me karai jungu CM wal ada education minister ulah su penpau lem ke jisukia nam tajungi nrei ulong hi ba ka bakut hi kedeka kajing rai kajing sim rai ke jungu CM ni nak liang ka asun ke jungi ngila pasang manbu appointment la arbanai kinti nak bentau now ya CM regim sim leyo de kamban si ini hadin bawa ngila khot naka CC meeting ke jungi ke long ke po nong strain ngila khot lu dia borok kinong mikmat ke jungi na borok ko ke state mkhaliahi ting lesim no ko garai belong ba mal ka jimop sap jungi ngin bu no da kapor bat him ju kapor pada ngimban se bangin bu ya kiniki jeki jungi namar kumbangan speaker mau ipi kani ba menta namar kani ke jingdawa ke jungi kam de shu bangi dawa tang hauni usam arzab sau nadu usam arzab khak khandai ngila Thok sti saka government bahkan perkat na mentajungi namar beli ngi kajing dawa ka ba ngi dawa khmat hi mensua ka long ba in ka state hi kan sim no ingi saka kan mat so ingi saka state department perikam sim no la kamta ngila persang ru ban kerpat ha ka bede ban perkat ya kajing siu jungi ketang ba ngim don kam ban mi surok tumne ban dawa ban penki ya ka tulok ku jungi tenre nadu arjar ka khandai terten nadu bilayat kan nim ta ngilayat haduk menta haduk nyau mentak sini nyau tu lagi memberendam ngila ada samit ngimsim la yo kan kuno respon kalian ka government kada ngim manse ba ngin sim ya kenika sinjam ka pemerintah kan ngot kino hikai belok kai SSC kino hikai belok khoi kidon khat arjar mentana nomor beli exactly ngim tip nomor beli ngidang up yaki report nagi district du nomor beli ka sarkar mentau gitu ki school ki ba kila resign lani kidon kino hikai ki larung siki government ru ngim pat yo ya ka amount ka exact number jongki teachers nomor gidon ki bakil appoint regidon pre ki bakil claim appoint de hakani kasi pemerintah long exact ya ka amount mentangi dang dep submit ru ya ka RTI ya ka government bangin pan ya ka jing sa ya ka jing sa jongki noi ka sisi apo ka sit bijung pimo ka teachers association kadon kawi mo amar belingi gidon lang kini perok napo garpils dan mar baka kami paji kar pemilik yawan de kidon ki aya karteng ki nre kemudian ini i presiden jung na mikmat nak yang ki garu no tai mensuar mar garu kadon betang kuwi ka unit hi jaman ta kelak ban spread out nre ka agar saru kadika member kadika part and parcel juga am sastahi di katisa sasuan kadon tanggawe na mar beli nak yang jung ki garu presiden jung ki ba mikmat nak ki garu udah working presiden jung ka am sasta ka jung maka tu gaseng ba harus tu tempat habis dia berkata nomor kamu itu ipi nying di kita session mo kibo ya school association de ban define kata kami ni ngatrai wepuwe nong susnong laban sutu ya ke jingmut yung school association marka teachers association ni te kum kino hikai ni sudai bandon haka teachers association takdaw ngi form hi ka teachers association Em nomor ngi iba bun kino hikai ru ki don bentalang bat ketuka kunhun ba elam dau ba Aristotle ya kata ngai tu ipi nomor beli manong ipi kajing don jong ka school association nomor ba kat ngilai don ngidon lang mencuak away mo ngidon lang mencuak away nre na kadaw kajing bom ngi ngidawa bakan don ya ka teachers ya kan teachers haka association nomor beli ngi represent lang iki ya ki no hikai nre kemoy itu ipi ka state government kidon ki kani ka school association pre ka kentup lang ki kwa ban pen bo lang ba kini ki manjing committee ki members hi bat ki don ki ba ki society ki ba sengi ki school ki buyo grand ling baka SSA den rengi te kumbolong menta haka asun ka association jungi hi barok ki nongkit kam hi barok ki member ki de take tangki no hikai